top 10 projekata market cap do $200 miliona. Samo da pitam, koji je tu projekt? Koji je to projekt koji ima veliki potencijal? Koji je to projekt koji je u top 10 projekata sa market capom do $200 miliona? Ništa, samo da pitam. Kogod je pratio ovaj kanal, ja ne znam da li postoji neko ko je kupovao taj coin, a da nije do sad uzeo profit. Znam da su mi se mnogi javljali, da su zaradili dosta, tako da, ajde čisto da bacimo pogled, da vidimo neku situaciju. Evo je situacija kod Bitcoina. Kao što vidite, Bitcoin je u crvenom. On je ovdje imao neki mali skok, ali je generalno danas u padu, u crvenom. Pogledajte. Hajde da pogledamo kakva je situacija kod UME. Pogledajte kod UME situacija kakva je. Kod UME se zeleni. A još imala i skok. Evo ovdje vidite skok. Znači današnja najveća cena u posljednjih 24 časova je bila $2,949. Pa vi vidite. Znači kada je Bitcoin u padu, kada drugi padaju, kod UME profiti. I to dobri. Ja sam vam pokazao inače da sam kupio UMU po ceni od $2. Tako da sam ja i danas dok je Bitcoin bio u padu mogao prodati UMU. Zaraditi oko 50% profita, ali naravno ja to nisam prodao, zbog toga što sam ja to uzeo za sljedeći bull run, to će se prodavati na nekim većim cenama. Tako da, ajde da vidimo na CoinMarketCapu. Evo smo na CoinMarketCapu, obratite pažnju, market cap UME $171 milion, a ako pogledamo all time high po pitanju market capa, vidjet ćemo da je all time high $2 milijarde, što znači da tu lagano 10x. Prostor za inflaciju nije velik, zbog toga što je circulating supply 66%. I to sve naravno po ceni od 2,55. Ako je kupi UMU po ceni od $2, ovo naravno ima potencijal i za više od 10x. Inače, posebno mi se sviđa to što vidim da i na mnogih drugih kanalima, mnogi od vas pitaju druge youtubere šta mislite o UMI i naravno oni svi kažu ne pratimo to, nismo čuli, ne znamo ovo ono. Tako da postavljamo standarde. Pronalazimo prave coine, dragulje koji će vam doneti velike profite i to bi bilo to u ovom videu.